Muraho neza, mbahaye ikaze kuri rwa SMTS. Uyu munsi ngiye kureka amwe mu mashusho y'ibiri kubera muri Congo n'iki kinyamakuru cyitwa Times Now. Aya mashusho arimo ibigiye biri kugaragara hirya no hino mu gihugu cya Congo, yaba ari mu ifatwa ry'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, ari M23 iwufashe mu ntambara ihanganye muri igisirikare cya Congo. Rero tureba ndagenda babwira bimwe muri ibyo bigiye birimo batabasha kumva Ikinyarwanda. Turabona abantu benshi bapfuye bazira iyo ntambara yabaga muri Congo ndetse n'ubu ikiri kuba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Congo z'igihugu cya Congo. Turareba ibindi bigiye birimo, hari abakozi bagenda abantu bagiye batandukanye bazenguka mu gihugu muri iyo mijyi yafashwe, imiriro yaka, amasasu bayakubita. Uyu bari kubereka hano ni umuyobozi wa Croix Rouge mu mujyi wa Bukavu, ariko ati turi kugenda twegeranya imibiri imwe n'imwe y'abantu bapfiriye muri Bukavu kugira ngo babashe kuba bashyingurwa mu cyubahiro ndetse banashyingurwe ahantu hizewe. Uyu muturage we yitwa Magirene, ati abantu benshi babuze ubuzima bwabo muri iyi ntambara. Amani vraiment ni huzuni na machozi ya ndugu yetu wanakufa sa manyama. Abavandimwe baragiye bapfa Banazikiwa ovyo bakicwa nk'ari inyamaswa. Se no kuvuga ko ihohotera rikabije cyane muri iki gihugu, birabaje cyane. Amabizinesi menshi ntabwo agikora, ibintu bimeze nabi mbese muri make, ariko ngo amashuri, amabanki yari hafi gufungura. Bagenda batwereka ukuntu umujyi wabyifashe, imodoka za gisirikare nyinshi cyane, abaturage bari mu myigaragambyo bari kwamagana ubuyobozi bw'igihugu cya Congo. Mbese muri make ni nk'aho Congo cyangwa ibyo bice byafashwe byo mu burasirazuba, yaba Kivu ya ruguru ndetse n'iy'epfo, biri kugenda bifatwa n'ibyafashwe biri muri controle ya M23 kurusha abandi abo aribo bose. Muze mbahe ikaze hano kuri rwa SMTS muri video ntoya y'iminota 5 ugiye kumaranamo bereka bike mu biri kubera muri Congo. Bereka ariyo video ya mbere ngira ngo muze kujyanye na Congo, kandi mbashimira ko duhora turi kumwe. Hano kutubwira ngo M23 ni itsinda rifite imbaraga nyinshi cyane ziri kugenda ricengera mu karere ka Congo cyangwa se mu gace k'uburasirazuba bwa Congo. Bagenda batwereka ko muri uwo mujyi wafashwe hari hatuyemo abantu basaga miliyoni imwe n'igice, kuko ngo miliyoni imwe n'ibihumbi 300 by'abantu, ariko benshi muri bo amajana menshi bagiye babura ubuzima muri iyo ntambara. Bakatwereka ukuntu Bukavu nayo yafashwe, bari kutwereka Croix Rouge iri gufatanya n'abandi kugenda bari sanasana ibintu bimwe na bimwe. Ndakeka bigaragara neza kuri video mu mujyi, ibintu by'imiriro bitewe n'amasasu biragaragara neza cyane. Nk'uko mubona bigenda bigaragara, ni Croix Rouge bakiri kugaruramo ukuntu igenda ifasha imirimo imwe n'imwe yo gusukura ahantu, batabara abantu, igisirikare cyangwa kigenda kinyuramo. Ariko hano bakibaza ngo ubundi ni uko iki M23 iri kurwanira muri ibyo bice bya Congo. Bikaba ari ibintu byagiye bituruka cyane cyane mu mateka ya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho hari abanyekongo ngo bari bateje Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kimwe n'abari barayikoze bagiye gufatanya n'ubuyobozi bwa Congo mu guhungabanya no kurushaho kugenda bakomeza imigambi yabo bari bafite. Bari kutubwira ngo kuva 26 z'ukwa mbere abantu barenga 3,000 barishwe.
ndetse n'abandi benshi cyane bagenda bakurwa mu byabo. Mu binyacumi by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo bimaze imyaka myinshi cyane guturuka mu gihe twavuze haruguru. Abona abantu bagenda bigaragambya nk'uko byagiye bigaragara kenshi na kenshi. Rero ndabashimiye, amazina yanjye yitwa Hirwa Innocent hano kuri Hirwa SMDS. Murakoze cyane mu kuri subscribe, share, comment n'ibindi byose byatuma iyi channel ikomeza gutera imbere. Ndabashimiye.